wamenya bikufa mu ihanga ryawe aharigana katonze Radio West namigamba bintu cyo kubanza idea nenungi twena twagikiriza okutomu nkora numwe twagire bubuzo twantushabebi habe mukongera kuzamwa abantu na no kwadjustinga management mageta environmental management approach kuwa abantu twa decision yawe gitongo kwembera wagishanga hanki aha mwanya kandi abantu babutosha batahibanja hindi citizens nanisha abantu complying ibyo kugira ngo bija ukaza kutegerera ticyacho basika baja ngo yirayo according to the law kandi cikwererukayo nanimba shaba ngo tubere logic tugire muri logic tugire nk'ubwonko bwa kabiri kubasa kureba ngo twantu handlinga konka twakoraje kumbe nimpingura baje ngo abamwe bebino mutuma gwe kituju ngana nyango mutuma gwo butuju nago tugwesasire aboke byensebe no mushenyi nani imperero kandi ugambiraho narebo mu station nge wanu ugambira batawuna karaka kugira layout yone ibahereza mazima barabiro mu procedure technically konka shoshare harimo ibyabantu bakufiringa butuzireki tubiroho abo kwa kurigiro kiyashobora nareba ngo byona kasire barabiro muri kuja bobo first bine mirimo yabahire bine baragiro bikubahereza nko kuwagambara and act nebindi bine social media yabahibatira kabara bino kubahandikire ebyo byona nivudese bakwe ko mukoti yes actually kigo mu kiragiro cha constitution atukabira igana bira mugabo negamba byone bagira ngo technically no koreki konka bakontrol yangu technical tissue no aharigana katonze Radio West Gambam Pre